Say no dear ye omanfo bisa ne se hwan na ebe replace CJ ya na wotwe twemu mampani eyi ne Torkornoo onye CJ bi ntede ye beka sa oye former chief justice na edin ababonte no justice Isifu Tanko Amadu na justice Gabriel Scott Poaman justice Emmanuel Yoni Kolindi na acting chief justice Paul Bafoboni penyifo edin na ababonte bi mo chese ye likely say emubako and the baby chief justice. So as not trends beba no your stories about community and o man we dey me you too. Yes, koso. Me dey about Republic Press ne fan etoso nwotwe. Na asaba makan wo ha no edika na o man meka semba koto so ni nyina ne se West African Examination Council WAEC na eche so mache schoolfo edunan ebi ye teachers ebi ye schoolfo de bi ye vigilators what's in social na ekoso no o man yesi yeji senior high school Abbott College ye wo Asante Bekwai na twema kwa ngoma Presby Senior High School sanso na Adventist Day Senior High School Kumase o man yesi mobile phones at school phone kwada ye dira examination hall mobile phones eni apon kwada ni dwino enye apoketoa na nyamo na mo ye sure no pay ka se madam ba ko house visit ba ko ya bro no se o so man kwada ne na ko pa na bo a adanya wa mama nwia e exam center na o man asem we bai wo say John Capion na ekasama wa ye ke na eka Ede madwen ko back kokosi mame fanche kese ma doctor ya wo say adutwum yes mame tia no wo say ni breso no there was a time omo yes has realization yi bi I no se senka me ne karoni o maye nyina ye wo ha yi en social na ye no say e objectives are wo question 1 e me question base 15 me question 2 e karodia base question 30 jukoju apa waboka enti ne sa wo to na me ma ABCD ye wo de ba ho so no wakoti ne se fi from enti abasa no a eye din say Malpractices na ebekoso unless say invigilators na wo na to me fa questions no e de pie so what you say ekokodua apo no e de brewom enti say realization na panyin ni hyase no wotumu say na logistic challenge akadia na ye de ebeye sa serialization na eni ho enti ye de say na Emma Ghana Education Service Ministry of Education any wayekefo na akasa omo hwesa exams ni so no man omo momodi ama serialization na kane soafo no ya no hwe ngomasuya so try na omo nyina gitumu say eye papa no omo fanya adwuma nti 1 you be 10 you be 20 ya tete ya kase dia fomu basa etu ntumi wia etu to na wo tie wani na akwa obi dia so ABCD na dia ba no obesedi ABCD abekọ no no wa receive from it is say yetumi ene say nimdie no na mo bekọ ne nchen ena wadromu ena onye so wodrom yempo ena wabo ma yenchemu foforo anka beboa yen na Ministry of Finance so sika so obejeje mu ne etumi ahwe self realization procurement of abefo enfidia ebetumi aboa ne yenye ne sa oman ebia because at the time I was implementing you know you changes kakra na de ekoso na edi oman enye o enye na sa koda ya be wiem ni nyina kofamu a se ne wa be nurse ni kofamu a so be teacher ni enye me wanwa say teacher license yi wo sha teacher for nsem bi o mo tro ne bro for mo tro a sa teacher ni we so o te ase de ntia wo se okoye license a e ma ne kwotena class no kwotera de sepoto but ni nyina ye enye honko afo de ni nyina penyifo de sa hye yi ko on my beboa yen o ma de me de wie wo daily simu no Republic Press he ya nyame ya doma ebobu so e wo bia ne de to so dunkron e de kosi ne de to so aduonu ba ko no e na call professionals network KPN yen kokwa odwumadi no man ba so den we say best 4 years ago no Ghana Tourism Authority abeta chire wo so kwa no bobo ties oh da bi we yen kokwa ye ton kwa ti kwa ni bia na wo so ba ye KPN co professionals network and they assess so it you part of it me a part of it Dominic a part of it in September 19th to 21st no ye nyina ye kokwa ye anije ye koto ko ba bia ama na ye kama intino wo hwemu aye wo ba bia fra ho Orobon Waterfalls ye be ko ho ye be san so akọ Bruku Rock no so ni nyina wo kwa Money Ghana choice for edinja also I'll get omo kan ho bi omo ana no maka bo ma ye di dwuma ye he enti ye kwa no pato wo ye kwa ni abra ye kwa nye kwa no so abra number bi wo ha obi
kaka ukwa obetumi part of it ana juma obetumi aba anam ke number bi wa obetumi dia fra KPN number bi wa na can ye president the number no it's Richard number no number for Richard Nyako no na KPN your president ja or share etoto eniema kama ofre no na wache se obeba na nyina ye de koyanim into adaroma oman me the number no be later. All right. Jim FM 106.3